Prvo svima ljudi, dobrodošli na novi video. Danas ćemo snimati zašto nije bilo videa i kao što ste mogli zaključiti po naslovu videa. Tako da krenemo odmah s temom. Zašto nije bilo videa? Zato što sada idu zaključivanje ocjena i nisam učio. Nisam snimao zato što sam učio i zaključivanje ocjena i to. I mene je malo privlačilo da prestanem sa snimanjem, ali ja sam rekao stvarno neću da prestanem. I izvinjavam se što nije bilo, sad ide raspust mjesec dana i sad će biti videa možda svaki dan. I sorry, želim da se izvinim što nije bilo videa. I eto, to je bilo to od ovog videa. Poslije ovog videa možda bude sutra izašlo nešto, ne pojem, možda petarde kako ja bacam. Ako želite, napišite mi dole u komentarima da li želite da snimamo da vam pokažem moje petarde, tako da ako želite da bacamo petarde, neke jake, mambu i profit, ja imam i mambu i profit i topog udarce, ako vi želite petarde da bacam, dole u komentarima napišite. I eto, možda pao je snijeg u Bosni je pao snijeg, ne znam da se vidi u Hrvatskoj i ostale države. Kod nas je pao snijeg i možda sutra izađe, možda ćemo sutra neku petardu staviti u snijeg pa vidjet ćemo što će se desiti. I ne znam, za sve vidjet ću. I to je to od ovog videa, nadam da ste uživali. Ako jeste, obavezno bacite like. I možda posle ovog videa izađe nešto, neka tema, možda nešto smislim pa izađe. I to je to od ovog videa. Vidimo se u sljedećem. Pozdrav!